Etiefo adofo nkranzaman na nanom atena nkonya mema obi biara achen ene anopei sede abre ne da nyina yesiye no sompa ye ne ye mmofra no ehyiamu eye memene da anopa nonwotwe ede kopem anopa nonkunu bia ye ne ye mmofra no ehyiamu esua de ye ne classroom ye ntimi anwie ana yante ase mpokra no ye ne won hie ha sei etoatoa adwene ema entiase ewie epeye eni nti no mefa sa akwanya we so na machia ananam atena nkonya wo enkranza ha sei empanimfo a wo ha bojebo bra obi systematic apam ene wona wokeka ho nyina mechia mo ewo kwan soronko so mebohwi na makofia so na machia akyerkyerefo a wo fia so nyina emu head teachers a wo nyina mechia fia so man nyina mechia nana owo fia so nana mema wache ene anopai ene nti no mechia madam Mary mechia Mr Opoku mechia madam Dorcas mechia Esme mechia Charlotte mechia Inshira ene wona wokeka ho nyina mechia obi bia wo fia so me domo dodo fia so fo me domo pa ene nti no se de na mesi ka no ye ne ye mofre ya se ahyiamu ene anopai beben we radio no Sompa 90.7 FM kra otwam wo mfikyire obetse ene ye nkomodia e ba bedi ene ye nkomo no so eye soronko eye anika na mepesenka se wo ye abofra wo ye pani ana se wo ye berima ana se obampo obeben o radio no na ene ye ndwumadia e bedi no ye nyina ye nya muchefa ekasima du ana se dunum ama ye bre no aye bra e bebie studio line no na number no eye 0598 994 994 0598 994 994 adaroma uko Facebook so aye wo ho uko YouTube so aye wo ho nom eye Sompa 90.7 uko ho nom a ubehu bibia fefefe e wo ho nom eni nti no ebre no ya bewie dura oso betumi abekire wadwen o asembisa anase nkanto so bi kra na ye be ma akwan do 90.7 FM wadwen. Hello. Hi. I hope everybody is doing well. Yes. It seems you are not happy this morning. Get up. If you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, and you really want to show, if you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, say amen. Amen. If you are happy and you know, say amen. Amen. If you are happy and you know, and you really want to show, if you are happy and you know, say amen. Amen. Okay, sit down. Okay. Today is another day that the Lord has given to us. So we are much grateful for what He has done for us. What we are coming to do this morning, if you have any question, don't feel shy to ask. Are you okay? Okay. So what we are coming to do today is very, very important for girls and then for women. Are you okay? Yes. I said it's very important for rich people. Girls and women. Okay. So, can somebody tell me what we are coming to do this morning? Because I said we are coming to do, or we are coming to learn something about girls or women. Yes, my dear. This morning we are coming to talk about menstruation. Okay. She said we are coming to talk about menstruation. Let's clap for her. It's very true. When we say menstruation, what is menstruation? Anything that comes into your mind, you can bring it out. Yes, my dear. Menstruation is a monthly flow of blood from girls' vagina. Okay. Did you hear her? Yes. Did you hear her? Yes. Speak louder. Menstruation is a monthly flow of blood from girls' vagina. She said it's a blood and it flows from the vagina of a girl or a woman in
or on every 3 days? She said 3 days. Every what? Month. Every month. Let's clap for her. Okay, so we will quickly go to our board and see what the meaning or the explanation of what menstruation. What she said, I'm not saying that she's not correct. She's correct. So let's add something small to it. Are you okay? 90.7 So FM. menstruation, also known as a period. So assuming that if you go to maybe examination hall and they bring period, don't say I don't know what is period. It's the same thing as what? The menstruation. Are you okay? Okay. Menstruation, also known as period, is the process of shedding the lining of the uterus. It's a normal part of a woman's monthly cycle and reproductive what? Life. So this one, it comes what? Every month, and it's natural. You can't stop it. You can't say that this month I don't want it to what? To flow. I'll just put something to block it. No. Whether you like it or not, it will what? It will come. It's natural. Are you okay? Okay. Sompa Then menstrual what? Hygiene. Menstrual hygiene is the practice of what? Keeping the body clean during what? Menstruation. And we did personal hygiene here. So we will link it to this side. Madam is here and she will explain things more to us. Are you okay? Good. Then some items needed for what? Menstrual hygiene. Some of the items that we need when we are doing our menses. Yes. Sanitary pad. That sanitary pad. Yes. What again? Okay. Pad, you will just fix it under your vagina. You will not place it at any place. Yes. You need a pant. Let's clap for her. Okay. So this what? Examples of what? The sanitary pad, and the name is what? I want somebody to tell me the name. Again. Tampons. Clap for her. Whilst we have Madam here, she will explain it more to us. Maybe you may ask her, how will I use this one? Madam is here and she will help us. Are you okay? Then the next one is what? Menstrual what? Cups. Menstrual cups. She's here. She will explain things to us very what? Very well. Then menstrual what? Menstrual disc. Menstrual disc. Okay. Then we have what? Yes. Period what? Underwear. Period underwear. As I was just asking my girl that, will you only use the pad alone? And we have what? The sanitary pads. So on this part, we'll go for a quick what? Break. After that, we will continue. Are you okay? Yes. Okay. Ketios Marketing Agency. One more and a day 5G drink. Till 5G. One till 5G. Now so we say, hey, 5G now then and no yeah technology and I'm say there be TNA. Your green tea, that is the first G. Your grapes, that is the second G. Your guarana, that is the third G. Your grapefruit, and your ginseng. And the genie Offer Co-Presto, Obu Nyesru, 21st Clinic, and now Bojibo Ventures. 21st Clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye. Na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa.
Womuji international awards ahodo, womuji local awards ahodo. Na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Womu dia bibidro ene besa ya no sanye machine akampa. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no. Eya sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho. One Kranza ye Presby Bank ne di animhwe ye ben Children's Park Techiman ye wo Enkane GN Bank Dynamo ye ben police station no wosunyan kwan so ena Kumase ye wo Ahwa overseas ye ben Alpha Radio ana Timber Market Freyen wo 0544 664410 21st clinic ana womu ye sciatica expert ehwehwemu mapa abada di se wuyi yade bi te se diabetes ene mojabroso efiri ho a saa yare ye didi so yi yare a ha Ghana fo adwen pa sisi yade ayamtim ena koko yare a se bawo so a woni anika ene anije wa brabom na 3A co capsules no ya heda to ye boase ene ya yese sa wonum aduro no a koko na fifiri wo yam afifiri wo herefa ebayidi afiri ho menim sabre ba bia wo ya wo temenka ena menim unipa bia koko ha no ena menim ba bia koko no edi wakoduru anika samo hinta samo a sabre ya wo temenkan medema wo no se edi no 3A co capsules ya koko master mesra utie na sha no nso ba bia ya wo Ghana ha sei no gia number yi na frɛ yen 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules adroyi ye koko master yi mu amu watachiman ene ne mpatamu ofo mani nkyere efa fodwo ena afen so Gordon amankwa ho ebiemu nso enkranza ene ne mpatamu Africa Herba Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man Washing Bay no edi nhwe animu ahofadie Herba Emos Efa Chemical ena abibidro depo Sompa FM. Afedi at Sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa. Edino ko pa. Enti ya declare say Sompa is no more a new station. Yo, I wish you for said the name na brene de nyina no. Yes na mdodo we ensem kwan na mmom no. E ma na ye depi. Eni ntini ya to yensa frɛ nimdifo ya o ye ntie hase a ahoɔfɛ eni nimdie adware no eni nti ya mofra se mani agye sɛ ye ne ye madam fɛfɛɛfa ogina we ebesua ade aboma mom ye mfa nsɛmbɔ mfa nhyɛ Ohima ebema wakɔ aba ede aba Sompa 90.7 so ene ye to nsa frɛ wa enya and I am from me say and then name of friend Bambridin Kumo and you'll be Biara OTA. Let me know your friend Sister Nancy Ajasi 90.7 was St. Teresa's Hospital in Kranza and there's also me a midwife. Me a Juma and was St. Teresa's. I'm from Momian fans and both from Madam yada wasepa ene on church round there tray ene udin wujuma die ene baby for out free at the bar studio hase na se de na yesi kano no ene ye ne ye mama e ba besua ade afa ye kone akan mudia kan kasa no mudia ye se ensabuo anase braye apotomo no ye be kase menstruation se ye kase ensabuo anase menstruation kra na saying na ehu hia se obi bia na se oba bia benya bi ana yo say ya cause menstruation a say de wudi kai eyemra abaya adwini mpanyin fie so efiti 11 years to 14 years wadi du bahako di kokosi du 9 so e was say oba bia adwini mpanyin fie so a ene na ye wo school ni ye kire ye say oba wudu mpanyin fie so a ubehu se wonofo no hyehyɛ anasa wonofo no bobo ubehu se otso astarte hyehyɛ ubehu se wo hips no astarte ba mo nti unya hu saa de ne pɛ efiti du ba ko di kosi du 9 so no wo ho no ma ubehu sa ise ne de wo hu nhyɛ da anya wo yesa enam se yesu so ane ye nhyɛ da nnim nti no ye de ye hu ne so eye bibia eye normal okeke
na so wo ho bo nse bosome be so no na moja efiri wase ye den eba na wodi America na wakoka kire wo maame mama mpache na de moja efiri mase eba wo maame si mo ena sisi de wadu mpanyin fie so ti bosome bia na ebe ye da ebeba nti ye nipadua no insisan ya odu mpanyin fie so a ebe sha ase aba oba bia na chese enye fedie me pacho da bi enye fedie kra ete se wo ho na wontinwi afu saa na ene so etie saa na nyankopon aye no opo mpo etwa se eba enti kwan be nso na bia mefa so a won se moja de ya na ye hu ne se eye nyan kakra enti kwan be nso saa na meya metimi edi me hu ni wo mra me wo saa tebia ni mu mo medase se ye nyina ye be hwa moja kra de atwa na moja free won san ho ba ana woni padua ni baabi ba won se sebio pan kakra di atwa ai se moja enyan kakra mo ana moja we nso e free ase ba no me fan to witrim se eye fin moja na e free wase ba no eye krojen eye awudie ni mu no ani no na eye den why free wase honom na eye den aba said ye madam di kan kire ye no iti bosome ne so na won se moja na eba entempa na we redwaye na we dware fefefe wo wie pe no wa pepa wo ho enam se moja na eba nti hohoro ho fa nsuo me fa ren ka ho fa nsuo na wo di dware na nsuo nwuna na nsuo de na wo di dware no na wo di abobɔ agu wase wo no wa hohoro ho yie kama na wa pepa ho no mo kama ebeje kra nam se yase ho no efuni nti no busumi bia ebe ya nka yi ho men twen se wo twen busumi mi se fi se busumi bia moja be free wase ayede aba nti ebe ya nka busumi bia yi wo ho kama na ne de wadwawie wo no wa hohoro wo ho no mo ne so kama ye wo mu ahodo bebre obi wo ho no ma moja no busumi so a eba bebre eba fiti first day to 7 days obia normally but obu oha about 3 days na echa obu oha about 4 days na echa by when ya kra ya wose utiminya 51 to 3 days into ufa pad ni say ya na wa fa wo pants sempache nyina yenim pants ana yenim pants mo into ufa wo pants na wa dani mu say into wo dani mu a na wetse pad na no enam se wadware nti wonsa eye neat na wabie pad no ano na de tare ano na wabie ano no boko what you say mo uwie pe no wasan ba bebie mu sei na ye sei yate ase ba cho mo hwe na de mo hwe o mo hwe se de obesi aye no nti wunya ne sei pe uwie pe no wa ba bete ha sei no eye sticker wahu na wa udi we na to honom na wa so ha sei no na wo pant no wa bie mo kese enam se eye moja efiri wase ba obetena sinti membo mane nkonko hye wo tonko a memmo nso mane mma mehye panimu wase animu no nko a nte wo se wo bo se de ebe ya ebetimi akata fiti esuro ho di ba besi asiye honom e pa cho yati ase mo na wo di atare mu kama obia ne se de ne di asiba obu o ho ne de ba bebre pad de nso nyame adom oma ya agum se ye wo akese wo ho ye wo nketwa e wo honom inti fiti first day to the third day no obetimi use de ye heavy flow no obo ho ne de ba bebre obo ho ide kra ujan ko be change pad in prensa enti sanu di kan use de emu edu no we say eye de emu ha enti 53 days e ko obi be use we obi won so a emma bebre enti ujan no be use we nko a mo na wo di abomu kama fefefe mate ase uye pe no wa ba bete we no afri ha say eno so ye sticker na eno so di aba be bo ha say fefefe no de hanso no aba be bo enye fe won say yes clap for madam won say fe won say mi je mu na ntento mo tu ye pe no enimu ni say na wa hye fefefe tie sompa mate ase nti wo sha ebeba betare fiti wanim di kokosi oto hono mono wo ye pe na wa hye wo underwear kama
ɛwɔ so mate ase obu ho use pad bi wo ho no ma e ma ne ho keka no nti sa the following month no se san wo pad no if I show ya ate ase to we na wo sha make sure say a che ama fiti wanim di kosi wo no mo no make I say yesi so yetena se pani ya peja ya tare ne to say na yetena se said ye be ya moja anye den enye ye ho e free say enam say yembo ni ye ni nti no yesuro say be ye den e be ye ho nanso wo boni ya wo sori kra wo nsa nhwe wachi ti say me nua ma hyehye ntare fufuo e bia no wanya o mensese nso wa hye fufuo nso obi e ho nso obi de e be ye natare be pacho yate ase obu nso a obeka se na wo fuo sika nti obe use toilet roll 90.7 opese we use ya no so use ne said ye be ye den e beboa obu nso se said ye si benti obe use pampers ane ebi mo use pampers said ye si baninti ebi die ba bebre nti eno na e beboa no mpacho yate ase na so minim se ye mutitiru na pad na na ye den ye use na se ukọ washroom na wukọkọ ye wo hu ye na wo wie nso a hwe se de esi aba no emu beyedu moja ni guma emu yedu ote hwan ma but osore ye obon se na ahya hase ye den eba nti eba sa na ebu okra se de obu oho esi banti etimi bakra besen ne hu nyina eba sa ntempa tu wo school ma ko kachira wo madam eye wo teacher ko kachira no enfere obu oho ne papa na ete bo papa amanie enfere so be kachira wo papa enfere so be kachira wo maame wo kachira na obema wo hunimdie bebre emema bi krampo nim hunimdie chen ma nti wo kachira na ntempo be kachira se de kofie se be kasa mo apon dia na de wakachira se sesa ho kama na yeden na tina afie nti wo ko school a pad no fa biem sanso yeden e hye wo bag nti wakọ washroom be ya 4 hours time wakọ washroom a wan hu se ye di agropa ameboa ye ko so wan se ye bo ampe nti ye ba bebre nti ye ba sa pe no wa ye den wakọ sesa mo hu kama na wasa ye da ba betina class obi be ka se na be ye den na ba ko na emu asai ni mahwe ni ye obi pe poly bag kama nti wayi ni sei no emu asai na wayi no kama na wa bobo pacho se ye ho emia umia moja ne beba kama na wa pe polythene tuntum se na wa chichiri wom kama se dustbin na odi ayeden odi akoto ye fa ntu pete mu ye hatamu nsanso nyusu be pacho yate ase mati ase mo nti ebasa ukodru fie wa pon school na wa kwa akodru fie no na no so wa hofro wo ho kama wa dware kama na wasa change den fefefe de bia de meka twemo ne se momfa insio krogen enwohoro ho fefefe na mompepa mo ho no kama enye sa na wanya ho kama wa wie wo menses no ubehu se wasekekaw ubehu se sufita bia enka wom afri waseba ubehu se enka aba wo ho unya o menses so na mo pe na enka ye den ewo wo ho na mas ye nya bi ye panyin fie ne so pe infifrete ye kakra inkuranwi a yesi de bi eba ya mochio mu na asha ase eba nti eba sa enka be ye den eba wo e pa cho ya ti ase yes Madam, inti se unya o menses no na o shep o pants na wan she andan ka ho ade na beba mo me da si bebre me pa chowo se wan she andan ka ho a utena se wo class a na wo hu obi abehu se wo bopado but o she anda we ne ka ho a e kata ho nti empo peja watare kra anda we no na ye be ye den ye be hu enye sa wo pants ne be ye den ebetete ho nta na ya yetufu se oba bia nka wo hye wo panta no aye den wa hye underwear obu won so beka se wo hye underwear na ne ho tete no na ise nyame adom o ma ye nika we bi so aye den aba it ultimi hye kwa itimi serve as pants and then underwear sounds so ye den emma me pa cha what ya see mo by the wo ya wo ho beto wo no na wa aye
by making sure say ubedi wo ho den enni Pacha send me suffer from Pacha here. Pacha panty be any bit my use to the above pardon. Mo, the Pacha panty way be. One, and I want a panty, ni be one so swa. Ye, come and yet your kata would to win na. Me Pacha Matiasi. Inti panta obe make sure, sir, and name need to say. Na a training so track a cra, and no so ubeti me the ede, and young menses. Edi abo pardon. Pacha yati ase. Asem bi safo fro bi wo. Madam Pacha na me wa asem bi. Me Pacha yo. Madam Pacha wa da roma o. Eni obi bia na sebi. Ne nsem ewo bi. Ebi mo enho kyerɛ mo sikasem FM. Enti sa ni pasa no. So when you scan koto toilet roll, ana se sanitary pad. Kwan be enso na se ni pan. For betumi afa so bi aye na menses. Yo, me da si bebre. De bia nche try ya man se personal hygiene. Mo. Obi o ho no ma. Se de Mrs. Taken. Efie ebi ni ho. Pad and the one yana for crown put bia 15 cedis and I say 10 cedis. Osumi bia na wo fo nye de. Nyama no. Matiasi. Nti obi o ho no ma na wo fo e de tam. Enye ema no se on fanye. Nti me kwa me de me nyansa mu dia anka obetimi enya white cloth kama eno so ba kwa akoto nti ye tufu sanka use pad na 90.7 FM but madam hu ne say no say o de ye no ho adwuma wi a otimi si aside to ma bosom ye besan ababiem na mom pad ne de oyi a ototwene ontumi mfa nye ne ho adwuma biem mo nti said your Mrs. CK and also no so person will use it tamona use it dear emu ye clean use it dear emu da project fin bia nya den enim every say a fin wo no sound kwa sha wo ho na fin ne kwa wase ho a e de ohaw bebro benya infections enka ebeba wo nti ebasa we wie no na we sine kama o de seminar e sine kama na wa hata kama emu aye we se e wo pe na wa bobɔ ne fefefe na wa pa ade na wo de agum na wo de ahye wo niema mu fefefe efri se o de bekɔ wase ho no ya se ho so ni kwan se efin bia aye den ekɔ hɔ no madam na me pacho ye panty shem ene ye underwear ehemu no hu behia se pants no ye behye de emu ye den anase de emu ye mre saa nso na underwear no so ye behye de emu odin anase ye behye wo ho be kyerɛw wo be rekora na etwa wa ha mu no e be twa nti hyɛdeɛ mu nso gu bebree sɛ ebe wrap for nti hyɛdeɛ no wo be ye kama wo se midina ha imatari enro ene me ye kama mo na wa hyɛ ne fefefe saa na ewo ho na pant ne nso owura me pa kyɛw mo nsi ne kama nso na anda no menka sɛ ne wanya o menses nti na wo hyɛ underwear no unsi adechia na wasan hyɛ ebia na mogya ne bi ye mu eba sa enka be ye den ebeba wo yes Madam, inti ase sanitary pad nkwa na ye use ana. Mo o mami wo bi na wo ka kyerɛ no na wo ka kyerɛ wo se kɔtɔ pad dia na wa use pad no pad na ye mom titiw na ye use with tampons ne menstrual cup no mostly ye mpanyimfo no na eta use we no but they say yes so I feel na ye fefe by your catch on my Mr. Mama na hu moja wo ma said you be kan say kɔtɔ pad me nya ba ne be say biscuit kɔtɔ pad bra small bread ai ye wa hodo bebre ye si frɛ no me kai say ye ko SS ne ye ka no small bread yeah what you say aha on person be ka say bia me nya me message ka no se me nya osumaba onya ka osumaba wa wugina nchen no woni ma de property de ote na se ne de eti ase se ne message aba mpacho imati ase nti ye pad na ye use obonso no ma be ka say okɔtɔ pampers mami for ne bu ho no mo ni mi jo ye okɔtɔ pampers bra that means ye pad na oye den
orca na why dem wakoto when you see a panty liner when you see a panty liner obu wo hono mo kra na se wo hoi efein na oba benya ebu wo e bank keten nti we na oye den o use obu won so na se eto de bia okodwunso a enam so mpete junso ne beka the panty ne mo nti na we use panty liner no obu won so e keka ko 7 days na e bank keten enam so mpese obesa e pad ne nti na wa ye den we use panty liner nti de hia ne se ubedi ehoni ubedware udware a me kai se yesu so ayama amenom omoyo omo se koton kwa achede otanka achede a ansa na ubedware no fatwitwiwa motuo ansa na 5 minutes wa yeden wakwa akodware ni nyina man kan yeden efree ya achomati asie na se bisabi wo hono yes Madam, but maybe I find my name period about 3 days. The following month, now say increase here. Until the following month, is a best day, 3 days, now say a best near Kunani. Medas. Musumi Diana said your menses no a siba. Ebiane about 7 days. Echina about 4 days. Echinachi about 5 days. Enti ejina one eduane ayedi etimi ma ye menses no se de esiba no eba kese ana eba ketwa me pacho ya tiase 2 ebi abosumi ni mo no wani ji bebre broso etimi ba che ebi so awura afo ebi okra etimi mba ye enti make sure say at least 3 to 7 days ni mu die ebetimi ayeden aba enti eba from first no so me ho se oha kakra e wo ho fani se bia oya no bia enenan nenum saa na wo de ne etie ena me baby sa se e bia na nnum no etra so ekọ na nwotwe 10 days 2 weeks ono no ya na 5 days e bia na first day to 5th day no eno so no e bia 1 day na na jai and I say 2 days na na jai eno so ni pa no bet me akọ hospital na mo first day no na buy second day no na buy third day amba ya kan na amba na bia we did that month won say bibi nkoye wo ho a intempa brane yen show e bi kran pa and I'm so much saying I am in person make a cycle e bi kran na yin sen wo ho madam me here e was say e bi kran na yin sen wo ho o baka so me menses about 2 days amba bie wo buy wonyo omoni ya cheso da e basa ono obecheso manya me menses but obecha scan na onyem 1 month 2 weeks ani nti e wo hosa nti wonya wo menses na e kire se wonya sikwan so se utimenye mane yeye somewhat hono nti wo ha na wa sha se ebu wo nsa hwe wo hu so ye Don't see ye wa bra be ma bi fra wo say bra na woni won ko dem enkonko ya eniama o ma me ne wo papa eya entempa bo o ma me ne wo papa amane be ma bi fra wo say me pa chofra na be ya de wo me dem na yo no nko na ye wo nko a me pa choka chense ma me say ma me nko be ma de Mwate yes mwate de madam enya bro no odi na wo for so ene wo da ebi obeka cho so unim na wo kan wo bewu enam so wo ya abofrant wo so hu ahye wo mu wo ba wo ntimi nkan kire wa wofo to bo sa so me ne be so no wo ba so aba 2 days pe o se me mense saba nso be hu an se abofresh fi wase ba na awofo ne so metro mo se emofra ni dru omon panyin fie so na mo sha tie bu o mo sa emam fa nsem bi nsie wo mo ka kire no se bebi awadu wanya dru ni panyin fie so ye na de so ani be me kwa akohie ma obanyim 90.7 FM nti eba sa ye ndi ho nkomo awofo no maamefo ene papafo ye sere mo edru ho no ma mo ni omo ndi ho nkomo se le be ye omo be hu omo ho so hwe omubehu omo so hwe acha sembise foforo wo yes Madam na se wanya o menstruation na udu 20 years a ebetima asen aba
Me pa show so when your menses no 11 years ho kwa ye hu ni say bosomi bia ebeba say eja to mo 3 months na woni say woni be me dia nhie mu a brani yen show ana say eja to mo 2 months 1 month kra brani yen show ebia na bibi na esi ano kwan tintempa no abane ayeden ya show ena menses no ebeba no eye hormones me pa cho monim hormones mo internet person me ko deep bebre no eye hormones estrogen no eno na eboa ma ye nipadua ne hyehye kama no tu be hu oba bi ne no fusisi wo fefefe ne to ni mpopia ye kama fefefe estrogen ne na ye de yes sir into bo be ka se mi so ne se ya na metinti minyini ye no ma ye no me fefefe kama eye estrogen ne nti ebia na estrogen ne wo from internal menses ne ntimi nye de emma ne bia hormones ne ye den bibi nti ama ba akwa akosre chain ba akọ nti ama menses no ntimi mba ntempa no wan de wa ba ne yahwe nti ya mo ne ma wofo ndi nkomo mate okwa abonte na bibi ni na wonte ase a o school madam crown ni ndi ho nkomo me pa cha mate udufia o ma me unti bibi ase abisa no pa cha mate utimi kra ba hospital ba bebisa ye be chirechire wo mo enfere mate mo yes Sompa madam pa chonya wa sisa ultimate aduane bia mo me pa chonya o men sisa ultimate aduane bia wo ye den ope why ultimate aduane bia wo pe mate mo just that to your ba ye kan say susu di sugar obu o nya ne mesesa na ya sitimi ya na ya kese pa o ya na ho hwie nyeye o ya na ho hwie nya den enyeye nti eno no eya ade ya kire mo ne se unya tawula obu okro ntimi mpo nko school saada no obu nso otimi twahwe obia ne ne die nti abasa ntempa no say warm water na waye nsi o de na waye now the towel atum na waye den wabobo na de atoto waye ase ho kama be memo 90.7 FM baby adri no ye bre no ya bre na sa and the studio number no 0598 994 0598 994 ye be atum na o adwenchire bi ana sen kanto so bi kra na ye be ma kwan dodo na o de abam ababa be kire wadwen and nti madam ye be ma kwan na what akoswa na yense misa no ye obebre na edema and no number ni dem 0598 994 ubetumi afre e bi etuma wa be kire wadwen yes kasa bisa madam patrol so menstruation na bana say pains bi so like pains bi wo ha adro bi obetuma fa mo adro ya mostly etimi ma o mo fa painkillers no said ye be ya ebema ya no ano abre be ya yetufu say emfa nhye wo hu bebre nti ya yetufu say menses ne ba na wo hwe na say ya wo no wontimi a bra hospital na ye nhwe na say opekwa obetimi akọ emfa hohoro ye ho ema ye mfa samina ana se ebia ade ebia betimi ama ehọ no enka no aye kama ana medasi ye wo enyama bia yetimi de hohoro ya se ho bibi te say Dettol Savlon mo nti Savlon ene Dettol mo odiki tuwa bi go nsuo ni mo a na de ahohoro ye ho but enam say ye dware ye use seminar nti eye den a ye betwitwi ye ho kama ye dware a nti eye den a seminar betwitwi ye ho kama aha ba ya ye mpesa wo di seminar no eden anade no eden be kwa wase ho ye mpesa wo be yesa nti wo dware enam say wo use seminar dada nti no sapo no make sure say seminar wo na wo di ayeden etwitwi wo ho no wa ha mu wo ho no no kama yi ho so kama enye sa moja no iwi bebre wo ho ana iwi wo ho kra na se moja no ye ma ema ho no ye nyan ema ho no eye nyan pampa ye befiri wo aba no enye ti aba san so e be ma infections ayeden akọ ho no
eba sakra moja ni yemu pe na ma ho no ni wa ye de ho na ye we nti wo ya kra na ye wo ya pacho yate na me mbo pad ba ku fiti ano pad kosi enwumre eba sa ho nso ye nyan me pese mo ho be ye nyan me pese nka beba mo ho mo smell good oba de wo se wo smell day good wo smell day good mo utwa mo wo teachers wani ma na wo se twenani ba ya ni hu ye me hua atiase tie bia o ma me onye ska kran ponto ebia o madam kran po onye sorry o ma me onye ska kran ponto sure say ye can sure onye ska nto deodorant ma wumpa anka atwede de say ye den ya 2 cd 5 cd ye benya bi na wa ye de go kra bi si ye feature uti bi pe ukodware pe ma meka se fa bon so mu na o de twitwitwi wa motiom ho kama eye kakraka na wa ye den wo de akwa akodware wo pe no wa pepa ho den kama ye free school so ba ye si entire no kama if free wo ma sini kama na hata we wi yo eni na ye bejina we so ya sinya bobo studio line e biem 0598 994 994 0598 994 994 Bacho udi ene baby a ukasa free wo ahoma no so madam morning good morning what tomorrow you saw I saw to the career a whole about waiting down and that leader and now could visa for them me bacho be si question so be mama me na me say yes so to the career and now could do it okay no so in the over as me pacho yo ye be yin se misane nyina ano ama fefe enti no me pese obeben we fidie no madam de anu ye nyina ebe ma wo aha enti madam me so me wa asembisa ba ko bi o se bosumi bia no ye wo data e ba se bia e ba on the 1st of February e be se ba on the 1st of March sa de kopim se bia wo be jai braye a e be kan se bia we nya o monopause but to bet to me ya mpacho o wa homa no so din ene baby a ukasa free hello ya udin ene baby a ukasa free o wa homa no so ukacho for ma ko acho yo kasa okay so after to say pardon kwa no say o mu use 90.7 FM ebi anu ma me eniska and the top part ya be den another option mpacho yo ne na magina madam na mayi na no madam eyi sa asembisa na no kra se obetumi ape entumago a eye fita na abrene da nyina no ode ye o menses ni wia ubesi ne fine ama awia bom no abobo e de egu ho boso me foforo so a wasan ayi eno nti madam kire enimu se enye obi bia na ebi obetumi enye sika e de akoto pad ne bi nti obetumi ayi su tam e de ama obaba no so e wo fie medase nti madam okay mpacho studio line no ye 0598 994 994 0598 994 994 obetumi afre na wabam madam se na misi bisa no obetumi ahye unipadia ne nso se bia nsacha ye bi betumi aboa mo ahu se mebosu mi aduru so anase aka na se anase se ama e bia mebenya me mensesa na mo medasi bebre question e di kan ba ye no obisa se anka atwede ne betimi sande bia hohoro ya se ho ana me kire mu se o dware a odi bia twitwi wa motio mai wie no chimbigu insuonim o chimbigu insuonim a ebema insuonim no ebeye ayi kakra pampan ne kakra ebeba insuonim nti wo de hohoro wo ho no mo na even concentration na wanka atwede ni mu no se ebekwa ye ho na ye very high na am se wa dilute wo insuonim nti no ebeye de ebe brand no ase na wabobo sa insuoni bia ye den awohoro wo ho no kama okay by men fa no nko an so nye den en wohoro wo ho no na san so madam abisa se eba 1st of every month sa month na na deba me pa cho there bi
obo ho se ba 14 February nti 14th of March na chinchina ebeba da bi etu sisi de hia ne se cycle no ye obo ho ane de ye 28 cycles 28 days, sorry, 28 days. It is our 28 days. No, say nyaso na so 10th February a ebeba. Said the na kwemu pepe na wonu medro bia onyemo de a. Say ye 10th of February a. I was say me starting home menses. Abramini be ma nye den enhiem. 90.7 FM. Patro yate ase. Mo inti e bia be ye bia 10th. Inti ye re say bia this week menya me menses. Say amba dia e was say me jon dey na AC ano kwan me ne be ma hia mu dia me ko hospital nko check hwe say menyema ana say se bibi na AC ano kwan a me ko hospital na menye de me nko bisa e bi aduane bi so na wudi ye dro bi na enwunom ye inta na ama na ye den e cha emba no inti madam say wo hon so obehu say onofo no emu aye wudududu wo ba benya wo menses na e be kan na kakra bi ana na wotwa ma wanya wo menses na wo ho be so onufu mu aye wudududu bi wo ho ai se wo bufu ketenkete wo ho no mai se wani aye wudu ebra wonyem ebra oni be me bia nkohia mu dia entempa mane mbo won ka ye se wo menses no na ye de eben ena wo ovulating so a se ma hye so a wo yo bi onye wo menses wa ha wo se edru busumi ni ba bia ade mentan to trotro bi flu aseba e ho na ye ovulation. Ovulation is the release of a fertile egg. Release of a fertile egg. It is our time no yesi oba obetu kosia ani be free ovaries ni mu na ba beto awodie ni. It is only be ma bia nhie mu a na ne de womenses na yeden. Ababa oni be ma hiem na ne ho nhio no ani kosia pe na wanyi nsen. Sanity. Yes. Madam, would you yes when I would you yes by an menstruation never stop? Or baby, any pedriano. Ain't it mostly? And next, so we shall move dear. A 40 years, you could be an. Do donate me drew or more menopause. Do 45 or who are proud and a cry 35 at 2 cinemas. What yes? Into Benyan sa or the bell walk sa into who bedroom 40 years or who wage in any fear or who fear when you're 50 crowd to go on sa and it's agina a fear no agina will pediano agina busianim into mado do one 50 40 or 45 who could be a 90.7 FM. Now, one so you can say menopause. So no, na bit if you want to do only because we I do ya say mami menopause ya. So what say? Mo asembisa. Yes. Yo, I see a dear ni estrogen. Estrogen eye hormones. Ate se wo honom na wusu na anisio free wani ase ye den e ba ye beka se ye den tears. What you say? Nti eno so e release free nipa na ya adwenim na ba begu ya wodie no ho. Na ba begu ye nipadua ne ho. Na ahya ase ama nipadua na ehyehyɛ. Se no ni ho de anka menim ka yenso ye na maka ye boso ba ye tra o. Mema no. Menka so bia ne boso ye tra no. Any estrogen. Sompa FM. Menkasa mo baye dan a emma dodo na wasa estrogen no emma de enso ye testosterone omo de no so na eboa emma omo semen no omo sperms no eba no no nti mema wo omo de emma so ye den e wo omo de nti estrogen ni nyina aboa ma ye hu nwi ni ye den ebi fu ye wo progesterone so wo ho your follicle stimulating hormone wo your luteinizing hormone wo nyame aduma mo ko school drain ni mo no mo be hu hormones ne dai bebre hormones ne de doso kwacha o yate ase asembi sabi wo e bia wa ko school wadanfo bia ka asembi wo maami bia ka asembi won tie ase a otime bisa oh yeah e fa menstruation ho madam you on crowd so be wo mo ye very secretive
do ho ne parents cry enni nkomo odi enkomo na nadam for cry chen na maame anase ne auntie bi cry one ne wo fie nti eno no sa na beboa sa abofra na na se ebia ne first time ana nya ne first time cry obi cry timi kwaje pad cry na nadam for enso na wa mo na maame anase ne papa amane eno nso sa shuman na de ne be ya fa ho mo ebi wo ho no ma eya na edu baabi a ejina entete ye no awofo bi wo ha ne baba ne nkyɛn sɛ oba bebisa na sema osuro ko embisa sa asɛm no next time obesan ba embisa sa asɛm no ya bofra bɔne embisa sa asɛm no nti eba sa sempo okwa bonten kra no obi koye ne bibi kra ontimi nka ba oba na oka kyerɛ na danfo no na danfo ni ma no nkyerɛkyerɛ fa ho sɛ ye ni sɛ obenya gidie ɛwɔ na danfo ni mu nti de mesra awofo ne sɛ emmofra no de beboa ye ne sɛ wusi so na wo hyase sɛ wo ka bibi a kyerɛ wo maame na wo maame pama wo sɛ kwa wo papa wo hɔ kwa wo papa ho na wo ne nye den endi nkomo so wo wonu empanyimfo a from bi na wo ne omunye den endi nkomo na awofo no so mesredu baabi a yempim ben ye emma no ye mmofra no efiso mudru saa time na ehonom na obehun se saa ahomaso nketinketi bi ba omumu no okodware a wo fere onpese obi a beba ho no so nya dru saa time na wo fere kra ne nua be makra no ne dadam kra fere se one ne beda dem if I show Matias aha nti odi o ma me ukoka asama kire ne krampo no ka hwe se kwa nya abotre e cheka kra san kwa ne ho wo hwe na se wusura mo madam mo ne mo wo school mo no omo yam awofo nso ukwa se madam bibi sei ena ye to me nti madam una mi ji wudi se enko baabia unka nkyero wo bia nti uka kire madam na madam befa kwan bi so na no ma me ayeden akasa ayeden amaw ena madam fo ne nso be ka kire awofo na ema wo bumfo wo ba no obu ho se awofo ne se madam abeka asama akire ne nti no e de akora ne yakora bone obebo no wakoton no pacho enti sa ye mofra no ebi mo fa haw akesie mu pa mo mpim ben omo na mo ntie omo haw na ya na ebetimi aso anu ayeden ama omo abofra bi wo hokran pa okwa abonti na be maka asem kire ne daadaa na anam se na awofo ntie na asem ana se na awofo ne yese omo mfi ne nti no edu ho no mo tobo ase wakwa akwafa ohawa ayeden aba beto abusia ne so yo madam ye da se pa na minimo bi a onya na mensesa o ma wo se we nya na menses otime boto na ni kra timi ye basa ena atade obehye kra so kra timi kire se bia na wotwe ni mu obetimi ahye tuntuma kwa akosi nti madam ya no so sa no kwa be so na e be fa so a ye betimi yi ni pa bi no mu adwene afiri so se ye we menses mu ana se ni ye menses mo obu ho no ma ye de ne hyenso ofie mo nya ne menses a ne ye say boso me no adru say ni de wanya ne menses mo ani amani nyina no e wo se ye de hye ye tiri mu say menses no one enya ade bone eya ade papa enya bone ena tu ohu o pad ni boye pa ahwe kra obesha atade white dia ko party ase obesha atade white dia na mabonten so ohu nya den say nti na mi twem say ebi mu dia ye heavy flow ebi mu dia so ye normal nti onim say wo ye heavy flow no obi kwati me the pad ne boso be ye 2 ana 3 nti ye basa wo na wo se wo hu se awa se brese me kwase same ho enam so bo ho a on pese obesesa ne ho woni pemu nti no e de onim say wo ko ni pemu dia na de wa pata dia wo be sure say be ye wo ho no na wa ye den wa hye na mom me hye tuntum saa throughout enam se wanya wo menses den enti de na so wo hu pad ni boye pa na wo hu pad kra e wo se wo use a e beboa you madam ye da se pa mema pastor no ye fancy hase ye fan kwasha fridge next week the best nya free madam biem and no man church na ayede meboa amana ayede pa na ye hua de ye hwohwo hua ye hua no me hua ma ne nka dan yi mu ye fan koye adwuma na ye nkyere afoforo ye namfo no nkra we ebia o mantumi nya kwan amma ha anase wonua bi anase o ma me kra obetimi akwa akwakyere no e wo fie se mate ase enti madam
yɛbɛda wase bebree sɛ yɛto nsafrɛ wampɔkɔ oti ɛnɛ wama yɛ dwuma die no so ayɛ dɛdɛdɛ ayɛ fɛfɛɛfɛ asan yɛ hwehwɛhwam ɛne nti no yɛbɛma wo akwanya na mo wɔ adɔfoɔ baako mmienu bi ne ade a wobɛtumi akyea wɔn na yɛde dwuma die no aba awieyɛ mɛda ase yo mɛda ase bebree mɛda sompafoɔ nso nyinaa ase sɛ mo ma me saa akwanya wei ne mmɔfra ɛne yɛtiefoɔ nyinaa yɛbɛsua adeɛ fa menstrual hygiene ɛne menstruation ɛho mesan nso kyia St. Teresa's fo nyinaa teach you yɛ panyi Father Bremini ɛne me in charge Sister Mary mekyia obi biara mekyia nkranza apemfoɔ nyinaa de bia de meka ne sɛ monhwɛ mo ho na monkɔ apemfoɔ clinic mo pese mo ba St. Teresa's so akanya nso ye den eda homa mo mmofra ne so meda mo ase bebree se mo tie no wɔ asompa mu de meka kyerɛ mo ane se mo nkɔ so anya mmofra pa na mo nyini penye pa meda mo ase bebree meda obi biara ase yes ye da wase pa ma ho se me ba baako eno baako pe ya ne ye fa yes bisa madam de twato na ye nko madam pa chomestro so besan bodin bi mo medase me pa chomi amigina ha ye from Madam Nancy Ajase oba St. Teresa's Hospital me wo baby a omo ye apemfo school no pemfo bi anyema oko school for 9 months enti a ho na me wo me pa chomi oba St. Teresa's na ka so hwehwa Madam Nancy Ajase a omo be kire baby a me wo that's me ya midwife me ji awo that's na djuma no so efe pa no wogidie se mu bebre na ba be ye teacher for na bebre na so aye de be akoye midwives na de ekeka ho enti mo hwe yen na mo nhia yen na mo so mo ntime me yese ye ana mo ntra yen zie mfa nsem bo fefefe ne mfa njama da pa eni na ye beda obi biara so ase de oje bretie ana ohwe yen no ebeda mase na nyame ya adoma da se ne soso no e ba be som ene adwuma pa ye de brem abre ne da nyina no ti ebegina we so na ya da se ne atwa ye na ye de ene adwuma de no so abawie ye ene nti no ye ma obi bia bye bye